Nawapigia asante sana. Tunatoka Kinshasa, tuliendaka mu mission kule monaka balitaka ba gouverneur yote, ba president, ba bureau ya assemblée na ba vice gouverneur kwenda kuangalia gisi ya kutengeneza mungini kugisi tuwe tunasikilizana na maendeleo itadependre na masikilizano tutakuwa na gisi tutatumika mkono kwa mkono. Lakini kufika kule tulipata bahati ya kusumulia mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na yeye akasema batoto wa territoire ya Uvira, batoto wa Sud Kivu sitabasahabu. Na nikubambia tena yenye tulisemaka hapa mkubwa wa nchi, na ndio message yake hii vita yenye M23 apuye pale Rwanda bako wanatupiga inaanza kuwa nyuma, mnaona binaanza punguka, ni bongo. Mkubwa wa nchi anasema bientôt tutarudia, tutaishi hapa tena normalement, tutakuwa naenda tena Bukavu, tunatumika fasi yote na Goma. Na ndio maana alisema na batumia na shi tulienda kule kubambia humu plene ya Uvira njo grenier ya province ya Sud Kivu, njo yenye na kulisha Sud Kivu na ma pays voisins, haiko vile. Na njo maana alisema tunatuma, tulilomba vraiment bangaliki banaweza saidia mulimo, bangaliki banaweza saidia kutengeneza tena masosiete yetu ilikuwa inatumika humu ilitukomalisha sianze tena tumika. Haiko kope ya bien ile. Haiko kope ya bien. Voilà, ndio maana misi tabi annoncer minaacha tulifanya plaidoyer na tunasifurahi kuona kama ministre wetu mtoto wetu wa huku naye Son Excellence Ministre d'Etat Muindo Zangi iko nasi hapa, ndio alitutembelea, ni ministre national wetu wa agriculture, naye mimi nampatia parole na mutaturumia sana, hatutakawia hapa basi kifo tunaendelea kwenda kuangalia ile maizine yetu na watoto wetu yuko kule. Haiko vile. Sawa. Na maparti yote asante sana, mimi naona UDPS naona